ITURAINI ria HUHOINI Tetu kaunti-ini ya NYERI ni kuo giko giki kihanikeire riria abithaa meguthiite guikia ngono mwanake umwe no na thutha wao gukinya haria auma ambiriria kumatharikira na banga undu uria ucungiriirie borithi kurathukia na akua hau. Ithe wa mwanake ucio Richard Kaguda oigite ni maraiguanire kunina ngucanio muruwe marari nayo na abithaa wa borithi na gutiuma na KIHOOTO kia muruwe KURAGWO. Ila turatindire na maisani KURAGWO acio mukira uria tukiruta wira kiruta thaa mugwanja ri agacokerio cia wira riu ri ndacoka kone muthigari uyu uri agwitwo mungaji ni muthie cerwo mungai murugo cio wakwa ngane yandisha na bangai na riu ndenda guthie kuria UCS urira UCS ajirira tuka kumunyita turagitigana uguo na mararia na nyina mwanake ni moyaine ari ona nyina mwanake ni nguka twarie riu umuthe kiroko riu ri ndacoka ndikora mwanake wa ndiramwira ni kiwe thi na mbere hihi tugucoka thana na mundu ni tukuhuragirwo thimu ni muiritu wa my brother mwene nyumba eno atwira mwanake ni oragwo ndakiriwa akimuragira ki na ni mararekanire na nyina ni makwaria na tikoya yite na tikiane ati nduranyitirwo naguo kana gwika ate. Kaguda athiite na mbere na kuga ati nginyagia kiroko kia umuthi abithaa uyu eguthiite guikia muruwe ngono niguo magie na miario kuna makoretwo na ngucanio ino kwa ihinda iraya. KIHOOTO githingatwo Tondoragirwo thirikari ithingate KIHOOTO kia mundu ucio ni undu wa KURAGWO handu ha kunyitwo agoka kuragirwo oguku mucii muthigari ucio wirwo ikinya etagwa mungai narangorire ona riu ndamukora kiroko ndi mwiri koguo ni ukihingiria uria uranjirira uka kuhingia aria maina thigari ndanajariria nyaranjirire ni mauka kumunyita na riu kumunyita ni gukimuraga. Riu andu a family ni mahoete KIHOOTO kia mwanake wao gukinyanirio na abithaa ucio atacokerio makinya make watho tondu kandi kindu aranyititwo nakio ri tungiakiuga ati kwerire hati fitina no angikonda anyititwo na kindu ri ora akiuragirwo ki tondu actually ni uru muno mundu kuragwo mundu innocent akoragwo ndekite undu. It's very bad. Indi ona kuhana oro uguo kamanda wa borithi wa NYERI KIPKORIR ROTICH oigite mwanake ucio arathirwo thutha wake gutharikira abithaa uyu wa borithi na banga na abithaa uyu arathukia mucinga akigeria kwigitira na kuratha mwanake ucio uria ukuire hau. The suspect came out frontalizing a sharp banga who in turn, instead of surrendering, attacked the officers. One of the officers' firearm was also cut. In the process, the officers used 2 live bullets to scare the suspect, but it did not surrender. Ngiribotera Kameme TV kuma itura ria HUHOINI gicigo-ini kia UMWE kia Tetu kaunti-ini ya NYERI njitagwo wa Ngugi.